Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari si ondel-ondel teman-teman. Wah, kira-kira si ondel-ondelnya ada di mana ya teman-teman ya? Coba kita lihat yuk teman-teman yuk. Wih, lihat teman-teman tuh. Wih, itu ada keranjang teman-teman. Wih, mantul. Wih, coba kita lihat yuk teman-teman yuk. Wow, mantul. Yuhu. Ini kira-kira isinya apa ya teman-teman ya? Coba kita lihat. Wih. Ini ada kepala si ondel-ondel teman-teman. Wih, mantul. Wah. Ini ada ondel-ondel Pak Kumis teman-teman. Wih, ini ada si Upin teman-teman. Wow, mantul. Wih, ada Ipin. Wow, ada Ipin, Upin, dan si ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kira-kira ada apa lagi nih? Coba kita lihat. Wih, lihat teman-teman. Itu ada boneka Squid Game. Wow, mantul. Kita dapat boneka Squid Game teman-teman. Wow, kita bereskan saja di sini ya teman-teman ya. Wow, ada pala ondel-ondel, Upin Ipin, Squid Game. Wow, mantul. Oke, kita cari lagi. Ciu. Kita cari di sini lagi teman-teman yuk. Coba kita lihat di sini. Wih. Lihat teman-teman. Wow. Ini ada si topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, mantul. Wow, ada topeng ondel-ondel Pak Kumis. Wih, mantul. Wow, oke. Kita biarkan di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat topeng Squid Game nih teman-teman nih. Ini topeng kepala penjaga ini topeng penjaga Squid Game. Coba kita lihat kira-kira apa ya di dalam ini. Wih, lihat teman-teman. Wow. Ini ada ondel-ondel Pak Kumis. Wih, mantul. Ada ondel-ondel Pak Kumis. Wih. Coba kita lihat yang ini ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Wow, lihat teman-teman. Ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman. Oke, kita taruh dulu di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita mau mencari lagi nih. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman ya? Coba kita lihat di sini yuk teman-teman. Ciu. Wih, lihat teman-teman. Wah. Wih. Wow, ini ada si ondel-ondel pocong lagi ngumpet di atas pohon teman-teman. Wih. Kita selamatkan saja ya teman-teman ya. Kita selamatkan dia dekat Squid Game. Wow. Mantul. Oke, kita cari lagi teman-teman yuk. Kira-kira di mana lagi ya? Wih, lihat teman-teman. Wih. 1, 2, wih, banyak sekali ya teman-teman. Yuk, coba kita lihat yang ini dulu nih teman-teman nih. Ini kira-kira apa aja ya teman-teman ya? Wow, lihat. Ini ada pop-it. Wow, ada macan tutul. Wih, ini ada brontosaurus. Wow. Ini ada bola warna-warni ya teman-teman ya. Wih, mantul. Bola warna-warninya keren sekali nih teman-teman. Wow. Wih, lihat. Ini ada bebek. Mantul. Ada bebek, ada bola, ada dinosaurus ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat yang di sini tadi ya teman-teman ya. Kita wih. Ini ada si Upin dan Ipin teman-teman. Wow, ini Upin dan Ipin, mantul. Wow. Ini ada si ondel-ondel, mantul. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.